nar malakan yam kanas dialin content barwa ni bakalin gwasame bana racha ke kwi tabande ngai ke jallaram doben bit ke je ke jana kwar medit minok nuari angu mishadier ke tik nuari ke jamo ki angu mi bit ke je re ler kana me bana mandana chalat bana jaling bantin konlat korudien bana keling an wala shanga waro ka pai wel ron kin dangro jan dangro de dich me jiram jidit gwas me gore jan wajin bilere me bije nyakane ko kien gore jaban wajin bi channel bi support bi subscribe ban wo kamandana le rode eno kejan lere mane gwas me tin wana kono lat korodien tin kono gora no dere tikan hitin ka kwita bande ngai ate ka jut te biangai ka kwita ban taban de ngai te ka long ki te ka power right we ka sa Sudan jena ngum bit ke je gwaz manaka nuerike right we ka nasir ka fan ga kene unity state thin gagde kene dakamo char gag mutedi ki ngum ku ka disagree ke je are ler kana me bi ajeling tabande ngai los ke jene dial ko jen awara mi mo la let go la ka le kana jen take a powerful midit take a power midit ke jen ba ramimo mitika kai loaj ba jen take influence re kuma sa Sudan kelio tabande ngai anwer dabje lan nuer ganwere jen chala kwar kiyunte state wa oil ka kidet no no wala ken ben ka politic jen shimishir kana men go rami mo mengai ta dan let oil ka je che jago betika connection ka banay di albeki influence jen a key leader agwate dane shi korche tuoga je civil war ke 2016 chi konen chaja kwanya la first by president ke kwi peace agreement neti ngwan gwe ke jelo ramdit ke jana wa jaram dan jakko ci mal ci bede tere wi ka South Sudan na me dobe gwi ci Nuer community gwi kene ke ja ko ngai ka tabande ngaje no jen take a power ramdi mete ka long mode right ke kwine ne dial tabande ngai jen ka politik ke siyase ano chaje de luan ko woni der mo der ka gar der na der ka kwany ba mi ci jogo no jin der na recommend ram ma kwany ka jen bo der budget bo ke yoten kon gor ken wodi jeg bo der ka jakko ba ka jek mi ci lar ramadan marken lung ka jen gwasa me kin mi yadit jen mi jagge ko bete ka power mi dita lung ka some state ke military take influence ka deni ka take influence bo ka ne kon la civilian bindo jen ne tin wan weekend ro jen aramimo chamal che ya ko jen ne ka gwade da ne chaje kwanya la first by president ka je ka gwada ka machar kala mal me gorno deben kana mo right ko de na de kan ta mal special gwade da na kan werten kana mo right achana mo rajine ne tabante ka connection ka government la de ni kum SSPDF kan some opposition group ne de content bon content do tikan kamar njen medan meje korje to kala civil war jaro da guerre you know jaro da guerre ano take wi to wande che yar che nat che ka jotin ka che nakten kache dorung wan cheka kef chike unity state fan gak nasir
chin wer ngwan ke ta me dan e shalet ke je chik liu ka chene de ngwan che displaced che dor shale mai wut fagak wi dialato wo unit state te ga tan wan te chalaten ne ga gwade dan e che kwelche je la first by president rai wika South Sudan Taban take a power ko dera mal dera mal dera je jaga jabe jen take a choice take a long take a power medit re Taban mi che lar wan walen wo mala bi dem mal dera jabe ko take influence but dupte condition den lat keje ano te ko ken ku kon right tin tame en wo Taban sha lung ne je duno jen lung nuääri mo ko chen nuääri che ka abandon wat tin kon liu na tin tame Taban de ngai kana jora kana je metop liu na gon dial ke 2016 me che kwar che je la first by president che konen che dur ngwan che ga dak special ka pana when ke unit state ko nyu de no be power no mo be exercise me dan me je te ko kume sulai wo che ko kume kirmi yadit kwai la kwany tin la first by president me cha dakar ma char me cha jago bana right tin wale Taban de ngai take a power shit men kon jen ko rami mo me de right de jeling do ba bit ke je wi jen wo mi cha right je ke kum kirmi yadi tan Taban che kir jegono jin chu ne ka shu kan nak de Taban de ngai dere failen wale de je wo yu kwamde ke ku je moko ba position be kul ramtin ajen bit ke je name a political survivor ko che gurno ba je wo ka position de mana dien o jen mangel je no te pinkir ma yadit ke tel mi jeng malare che kir che je ko dur ke tin kon le de rol nuare jaga je ko jen be kir gu jen e loyal ke je so che je de watch so big point de Taban de ngai why am ke power mi be lat re wintin koken che do de kwanya la kwar ke stene koken but right now instead ba kwa in ke stene koken Taban de ngai jen Ramadan video bila kwar bi South Sudan bi erwach la president jen bi de je maniam mono dien man de biet ke Taban de ngai jen wo logo ngu logo ter logo kor no logo jen wo jen bajela jor ne dial koken no logo jen wo mi che ter chela matin de kor ngwande ga to wa jen bi de ko che gor no te kor bu to that is one of the reason but ne to ngwan kan nuääri just lo dien along ka Taban che ga disappoint long no ko jen take a power che la niam the no der community de der jelwak 1 million gatin liu dongtin te naka kren nyale ka naga kem ko le changa joden ken mutu Taban de ngai take a control ke resources sit ke det budget den ben winemi take a control tin der ne ngwa der ka lwak sit ke business ni der community der ka lwak der konti la lo yal ke je kini de kon naka je der ko mo ko chere ma dong la de je tam mi chin me ka taran take a kwa je jaga je ko bela powerful long no kala nyen ne dial ko ken tin la politician ni ministry dai wi ka South Sudan ko jen da la no ba yo ba ka jegne ke yo ba ka nan gwa mena na ka bram mena be jakok so arami mo mi bum so bi de ko jen gwe jen wo mo we urwach abela la no la ta dan chunya ka je den ba power te ka je ba je wi ka je so ci Taban de ngai she je gor Taban de ngai chana ngaje ta dan shikan mun ci gwa ka je kan Dr. Machar Taban de ngai shikan take a good time kan Dr. Machar reason da ci kon dia langach so mo kon key story ko right kon about this story tin kon cha den latin cha gor ka bong ni ke tin kon lat ko rodi right now bani gujin odi Taban de ngai jen ci gwa kan Dr. Machar ke reasonable things mila reasonable ke mate ke lot mi jaga ko bi ke dekpin bana ke linga jana mene kel do badana dekpin gana Taban ke en Dr. Machar ke do badan en lok Taban
no taban de ngai chele de lonko bi SPLIO ken kirma yadi bugate ka mat no 2015 2014 16 what the bikul da pintin ngana da kuma char after 3 or 4 years de lara 3 years ke 2 years record jena kwer malka disagreement den kiman daga kana da kuma char jene ga gwade dan mechi civil war chaben to Dr. Machar kana taban kan wadi al koken chu rodian bare wiki juba no ana ramamo mitre wiki juba ne churin ka take de ko shi gorno bajin nak man taban ba churo da bar ko de janna gane no meji taban de ngai me shi kan mat kan Dr. Machar no ko gwade dan ne nak nun wari dial and then chwa SPLIO chwa even form ke 2015 me shamal cha jalat chwala no biawre wiki juba that was a plan mishari alika a kir kana netin kontin ramishit ka taban kini dial koken then you can wo rai wiki juba kan dial jel dar ka machar ke deini ti shop ke 1300 chirman da ngai kona taban de ngai me che won winami ke 2016 chu kor yoro de nyoko tok chwa dar ka machar chwa target and when mo chwa ring machar chwa je wuchre wich ka juba ke 2016 chu kor di chu tok chu ne ring wan chu liutin and when mo chu taban de ngai ke lol garkot chu ka dore wiki juba shika dot charing ma char chaju ken dini dial chaju ne ko Congo gwan mi mobugo ke keren yalaten shuka we ka kore me chabla te kin mi yadit chu gorno instead o dong ba le shole ring ma char nyok chu taban de ngai chu jogo no bigina first by president ka gwanga ka gwa taban de ka gwa Dr. Machar mishagu jino ne mengu emijiak jin tika position SPLIO be gwa Dr. Machar bile bekan ke medan biyen ko ba mal ba je implement tila kana position nyok ne machwagu jeno ci tabande ngai ci dwer ci leri ci jelat but ci tabande ngai ci position mo ci kan no me ci gu jeno ci Dr. Machar ci jin la tok den ci gorno be ku SPLIO ba je yar ku me tega fagak me tega mai wuki wi dial ko ken ci de ci jak to kan je naga lungu chuk to daga dara makelo to naga unit state to ga dak de dial ti go dial ti chuta bande ngai chu ko gorgan dial en gwada ti kuma SPLIO tena ko gorje no be ka destroy ko chicken Dr. Machar chicken be mat keje wan me Dr. Machar jatun tong mi te wurka yure Machar chu Khartoum from Khartoum to South Africa chu go dial ho chu ka taban chu ne dial chu aka joch ka chu te peng din mi chu li man wounded dit man got Chwana chwa ka George and when money. You need want you can jenny can work a refugee camp. Katenga, Kateta, Bande, and Guy can need the Aleconate kill. Mecha Vice President Mecha Jejek to use against Nuer community. 2016, 2017, Tenare Kur. K2018, Jamal Chwajan Yoko Matanke. Trying much at Jugono, Beramal Tanke. Ko gwe nyene mi chata bande ngai cha kwanya la kwor chi me cha kwan to let chi bi mal ben chi Nuer yal borin watch kor Dr. Machar but ken now kor taban chwa je gay ka tay dan che kor che la nyam je special ne Nuer yal ko te la kor kana la nyam ko bi ne ken bi ken ke like bi na kep ko bom ke power ko ti ke me ke bi na bi ken kana chen Nuer che ga gernum la jak na Nuer ko la jak na Nuer ko be jinyir for good. Imagine you have a power. Matatit kadu, tika yo dial. Tika influence ka military, tika influence ka politic, tika influence ka community, and yet nagi community do me beat it. Itabande ngai chalo inente ngwan che jeret. Chalo inente ngwan che bany bech. Gwege je lung karam no ke lung en ram no tabande ngai. Ngai ke tabande ngai re history ka kelio. But it abande ngai no walche Georgia no take a doubt can Nuer community katin kone chalat. Kwen content kone chalat taban ano taban and Nuer mission Nuer shaka banda. Mecha jien mecha iri antro dak instead dongwe jen will be mal bench malche ken ben charing ma cha chol 2018 chwa peace agreement chwa tan. No. Mecha peace agreement ya tan chukon dialanen. Chwala no ba transitional government ba jalat
me cha mal cha tanya Dr. Machar ken kirma yadit ti Taban de ngai te kwi kirma yadit den wen mo jo 2018 peace agreement cha time tiny me cha tanya ge chala no by election national election ba jalat jo ayu nok Taban bo ko te kwi kirma yadit tele ret den show kama dan chala kir show dor show let show kwan wen mo Jureng Machar chwal nyong ne kwenyok la first by president kan Taban kana wo nani influence ko Taban ga je no take influence when the dial ke military ke politic bo ke ko dial teten kana goru no ba Taban de ngai ba je wo yo Taban de ngai sho ngut ka first by president ko kire jen do bana de ga nuereja na wen me nuere me ka rol kan dial teken ka power ko de kan mo ga de kan lat but instead cha ka da Taban chamu ke first by president ko banwer ba kula dark but take some section kan were to be Taban be can support ke some other section to be Dr. Machar be can support cha ko leli gwa cha ko divide ke shunga ke shu Taban de ngai shu men wala mu right corner ajen mi shish ko kon ko ci kwan were jari en dark mi cha gu no jin ci Taban de ngai shi support ko first by president talila power mi ba mi bejek ka so Sudan talila luang unless in where she get nak chit kam shala de kwang shora le chai mu credit cha kwan la deputy defense minister ka kwi ko chen war ya kanak so when chin war ku shiga nak waji mu kangu ka power bai mu kelwang je ne chalat ka Taban dengai taram loka kan wari bat che mi shena me che jalat kan wari ka kwi mo Taban dengai ren wari cha jinok right now meeting is not ni to talk chang man take influence ko ti jelade ti to ba parwi unless you apologize Taban Dengai is a politician from the Nuer community, one of South Sudan's largest group. He worked in mining and oil before entering politics. This gave him connection and influence. He became a key leader during the civil war and later served as the first vice president after the 2016 peace agreement when Kir and Dr. Machar clashed in Juba. Taban Dengai is seen as a bridge between the Nuer community and the government, but his actions are often questioned. Taban Dengai holds strong political power. He can influence law, government appointment, and budgets. His close relationship with President Kir gave him control over certain regions and military forces. Many people see him as a power broker, some who can decide which area receives support or protection. Taban has connection with the government, army, SSPDF, and some opposition group. During the civil war, he changed alliance, affecting battles and control of towns and villages. For example, in Unity State, Fangak and Nasser, Nuer civilians were killed or displaced during government attack. Taban has the power to stop or reduce conflict, but his choice